ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар як таому шумост. дар имрӯза видео фақат квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепул монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Гипразим, яккомнатаак квартира дар 11 ошона қарор дорад. 22 квадрат метр, новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. дом тайёр аст. шикатур, стяжка, монтажош тайёр. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 125,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 20 микрорайон, дукомнатаак квартира дар 3 ошона қарор дорад. 52 квадрат метр, новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 289,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Правсоюз, дукомнатаак квартира дар 15 ошона қарор дорад. 60 квадрат метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. доми 16 ошонага, 2 лифт дорад, отоплени, балкон. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 422,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомнатаак квартира дар 2 ошона қарор дорад. 64 квадрат метр, новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. хона дар наздикӣ роҳи калон. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон, дукомнатаак квартира дар 2 ошона қарор дорад. 60 квадрат метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 230,000 сомон.
کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشود گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر توسیزاده دو کمناته کوارتیره در سه ماشونه قرار دارد. 54 کвадрат метр новостройка است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سветаш هست. دکمتاش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب صدیق روی کلان در نزدیکیش است. خانه را سراغ فروخته می شود. نرخش 175,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون رودکی دو کمناته کوارتیره در 9 ماشونه قرار دارد. 52 کвадрат метр новостройка است. خانه ها با ремонт زمانوی تأمین است. آب و سветаш هست. دکمتاش 100% است. همه خانه ها евро ремонт. خانه را با چیز چارش فروخته می شود. نرخش 250,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود گفتگوی صاحب خانه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز، ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک مونده باشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکرتون حتما در کامنتاریا نویسین. ایگوجا خونه ایگوجا ماشین ایگوجا زمین های فروشی کوارتیرهای فروشی ارزان باشد شما حتما فکرتون در کامنتاریا نویسین. ما فکر شما را میخونیم. ایگوجایی که شما گفتین ما همونجا دسترس میکنیم، پیشکشی شما میگردونیم. شما ما را دستگیری کنین، در ویدیو لایک مونین، ویدیو را پادیلی سکنین. بهترین کامنتار نویسن فراموش نکنین برادرو. چند قید دستگیری شما بسیار شد، ما ویدیوها را زود بوردن میگیریم. این هم خیلی دستگیری کنین برادرو. هزار رحمت برادرو برای دستگیری تون، برای لایک مونیتون ویدیو را پادیلی میکنین. هزار رحمت. الله نگهبانی هر یک توی شما باشه برادرو. خیلی دوستان عزیز، هم مکس سلامت باشین. الله مددگاری همه ما شما باشد. خیلی دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده. خیلی